Zainabu Amili na wakaribisha kwenye Noa Ubongo na watoto. Noa kichwa, Noa kichwa, Noa Ubongo, wa minyororo. Noa kichwa, Noa kichwa, Noa kichwa. Nafundisha watoto zangu kupika maharage. Cha kwanza, maharage nachambua mazuri, mabaya natoa. Noa kichwa, Noa Ubongo, wa minyororo. Noa kichwa. Kisha nitayabandika. Taanza kuichemsha kama ifuatavyo. Fungua fahamu, amka kifika. Hapo maharage yetu yashaiva, tunaenda kuyaunga kama karoti, hoho na kitunguu. Maisha ni leo. Amka. Noa kichwa, Noa kichwa, Noa kichwa, Noa kichwa. Noa kichwa. Muwe mnakula maharage sababu maharage yanatupa lishe bora na afya nzuri. Kujenga kinga imara. Watoto wenye afya bora hujifunza mambo kwa haraka na kufanya vizuri shuleni. Noa kichwa, Noa kichwa, Noa Ubongo. Maharage ni matamu sana, watoto wanapenda kula haswa na ubwabwa. Karibuni sana tule. Kwa hapo tumefikia mwisho tutaonana weekend ijayo kwenye Noa Ubongo, na kwa majina naitwa Zainabu Amili Kipanga. Noa kichwa.